Все, вот туда еще накладывают. Вот так вот, еще. Давай еще один. Давай еще. Еще один туда. Inilah rekaman aksi 3 tank 1 BMP yang dibantu UAV Rusia menyerang posisi benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 12 Mei 2023. Tampak rentetan serangan menghantui benteng-benteng pasukan Ukraina. Dalam narasi unggahan disebutkan ini adalah serangan di wilayah benteng nasionalis Ukraina di dekat desa Spornoye ke arah Seversky. Kelompok penyerang angkatan bersenjata Rusia didukung oleh awak tank T-90, T-80, dan T-72B3 serta BMP-2. Manajemen dan penyelesaian tembakan dilakukan dengan bantuan UAV. Prajurit Rusia berhasil merebut benteng kompi musuh. Beberapa lusin nasionalis dan kotak pil senapan mesin dihancurkan, klaim militer Rusia. UAV juga merekam sejumlah pasukan yang berakhir kocar-kacir. Еще туда. А сзади что? Откат. Все, давай, на откат. Первая Бэха вышла на дорогу. Высадился десант. Один вперед, все. Все, бегут, пацаны, бегут. Первая Бэха откатывается. Так, да, садили, пехота рассредоточилась. Давай. Еще левее доворачивают между... Левее! Все ровно, вот так, ровно. Ровно, вот так вот, ровно. Давай, левее, в левую сторону пусть работает. Влево 10, дальность та же, огонь. Еще туда. Все, вот туда еще накладывают, вот так вот, еще. Давай еще один. Еще один туда. Потом дымы, рычаг влево и вперед. Rusia melaporkan 422 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4.099 UAV, 421 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 750 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 197.670 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-443.